Zdravo svima! U današnjoj epizodi serijala o pravilnom pranju, detailingu i održavanju automobila radit ćemo hemijsku i fizičku dekontaminaciju i onda ću pokazati kako se pravilno zaštiti lak, gumeni i plastični dijelovi vozila. Za hemijsku dekontaminaciju potrebno koristiti odstranjivač za asfaltne i željezne nastage. Dakle, preporučuje se posebno nanositi sredstvo za odstranjivanje asfalta i zatim sredstvo za odstranjivanje željeza. Ali ja koristim 2 u 1 sredstvo, takozvano Trix od proizvođača Car Pro, čisto da pokažem da je ona znatno efektivna, kažem, u zajedničkoj kombinaciji. Sada ćemo da nanesemo sredstvo pa ćemo vidjeti kako to izgleda u praksi. Dakle, ovako izgleda pomenuto sredstvo, sada ćemo da nanesemo na sam automobil. Ne trebate dakle puno, blago našpricite i ovo savjetujem da radite na otvorenom prostoru jer stvarno ova sredstva obično stvarno mnogo smrde. Baš smrde, dakle sigurno je za sam lak automobila možete nanositi bukvalno i na staklene površine, sve pogotovo na ove donje površine nanosite dosta jer tu najviše ima koncentracije samih tih naslaga. Na crnom automobilu možda se ne primijeti to toliko, ali ako imate recimo sivi ili bijeli automobil, baš ćete primijetiti kako ta reakcija izgleda. Malo mi vjetar smeta, tako da ću ovdje odvrnuti ovo da direkcionalnije špricam. Također na krov, ovdje ispod. Sada ćemo sačekati nekoliko minuta da ta sama reakcija krene. Naravno, ne preporučuje se da se sredstvo spontano osuši na samom vozu, tako da ćemo sačekati nekoliko minuta, nećemo puno i to izaprati. Sada ćemo da izaperemo samo sredstvo sa automobila. Dobro, dakle, izaperemo. Dakle, uradili smo hemijsku dekontaminaciju, nanijeli smo sredstvo, sačekali nekoliko minuta da se sama reakcija odigra i zatim dobro izaprali vodom. Dakle, iskoristit ćemo tu vodu kao jedan vid lubrikacije. Onda ćemo dodati također ovaj clay lube, dakle lubrikant za samu glinu, a za fizičku dekontaminaciju dakle, koristimo samu glinu, dakle clay for cars, kako na engleskom se zove. Zlatno pravilo kod gline jeste, ako vam ispadne komad gline na pod, ovako kao meni, momentalno ga bacite, dakle, pokupit će svu prljavštinu, sve kamenčiće dole i samim tim nanijeti štetu na vozu. Dakle, glina ne smije da ispadne sa radne površine. Dakle, samo smije biti na autu ili u vašoj ruci. Ako ispadne dole, zaboravite tu glinu. Dakle, uzmete komad gline, ovako ga izgnječite, dakle, bukvalno je kao glina, mada mene više podsjeća na plastelin, ali ovako ga razgnječite, napravite sebi, da kažem, pljosnati neki disk, tako da sa lakoćom možete klistiti po samom laku. Dakle, recimo tu je neki taj oblik. Nanesete sredstvo, lubrikant dobro, dakle, bitno je da je dobro podmazano, da kažem, jer ne smije biti nekog trenja. I samo lagano kliste glinom preko površine, dakle, ne trebate uopšte puno pritiskati, nego lagano, bukvalno kliste i to će se samo riješiti.
Nikada nemojte praviti krugove, uvijek gledajte, pravite ravne linije, recimo lijevo, desno ili ovako gore, dole, dakle krugove izbjegavajte. Vidite kako već prljavštine skuplja se gore prljavština na ovu samu glinu. To je prljavština koja se bukvalno spojila sa samim lakom i jako je teško odstraniti normalnim načinom pranja. Zato je potrebno i raditi ovu fizičku i hemijsku dekontaminaciju. Dakle, ako vam se ovako glina zaprlja kao i meni, uzmite, bukvalno izgnječite, ponovo oformite sebi neki oblik disk i uzmite, da kažem, čistu površinu da nastavite dalje da čistite. Fuck. Ispala je glina, tako da poštujemo zlatno pravilo i bacamo je. Nakon što ste prešli vaš automobil sa glinom, dobro ga ponovo izaperite vodom i uzmite naravno ove neke velike krpe ili peškire za posušivanje.
i lagano, malo vjetar smeta, smjestimo to na haub i ovako vučemo. Dakle, bez naglo nekog stiskanja u početku, pokupite što više vode, možete ovako. To je bila hemijska i fizička dekontaminacija samog vozila. Mnogi se pitaju dakle zašto se to radi. Hemijska dekontaminacija se radi iz razloga da bi se odstranile čestice asfalta i željeza koje se spojile sa samim lakom, a zatim slijedi fizička dekontaminacija koja odstranjuje još neke čestice koje su ostale slučajno poslije toga. I također glavna odlika fizičke dekontaminacije jeste da sama površina bude glatka poput stakla, dakle jako lijepa da kažem površina bude poslije toga. To se preporučuje da se odradi dakle prije bilo koje zaštite laka. Prvo ćemo pristupiti zaštiti svih vanjskih plastika i guma koristeći sredstvo Tire and Trim Gel napravljeno od strane Chemical Guysa, dakle jako dobro sredstvo bazirano na uljima, ali njegova glavna karakteristika jeste što se jako brzo, da kažem, suši i uopšte nije ljepljivo na sam dodir. Dakle, oni tradicionalni zaštitnici dakle, za te gume i plastike koji su bazirane na uljima, kako da kažem, dosta su tečni, ljepljivi. Često kada vozite vaš automobil, kada ubrzavate, one spadnu bukvalno dalje prljaju sam lak vozila koji je jako sigurno, jako je suho na sam dodir i preporučujem ga za korišćenje. Dakle, ako se desi da ode na sam lak vozila, uopšte nije neki veliki problem, možete to slobodno krpom uzeti i obrisati, sam treba nešto malo više glancanja, ali ja želim da to izbjegnem, tako da ću oko nekih dijela staviti u samu traku da bi to što bolje izolirao i spriječio sam kontakt ovog proizvoda. Na ovom dijelu ćemo napraviti 50-50 split da vidite kakva je u stvari razlika između zaštićenih i nezaštićenih površina. Dakle, uzet ćemo ovaj spužveni aplikator, sredstvo, dakle, nije uopšte puno potrebno, puno sredstva i utrljamo laganim pokretima.
Dakle, ako nanesete previše sredstva, možete slobodno obrisati mikrofiber krpom i to će biti sasvim ok. Dakle, vidite kolika je u stvari razlika, to je suho na dodir, uopšte nije ljepljivo. Još za nekoliko minuta bit će, da kažem, baš kao barut suho i onda neće stvarno nikakvih problema sa tim. Danas je novi dan, jučer smo radili kompletno detaljno pranje vanjskog dijela automobila, onda smo radili hemijsku dekontaminaciju koristeći sredstvo CarPro Trix koje je 2 u 1 odstranjivač željeznih i asfaltnih naslaga. Zatim smo radili fizičku dekontaminaciju koristeći 3M glinu i clay lubrikant od Chemical Guysa. I onda smo zaštitili sve vanjske plastike i gume koristeći sredstvo Tire and Trim gelom također od Chemical Guysa. Dakle, naravno nisam snimio sve detalje tog procesa, snimio sam određene stvari jer da sam snimao sve, snimak bi stvarno bio predugačak, ali sada ćemo uraditi 360 oko auta i pokazati sve te sitne detalje. Ovdje smo jučer radili onaj 50-50 split, ne znam da li je dobro ispalo, nadam se da jeste, uglavnom stvarno je poprimilo jako tamnu crnu boju, suho je na dodir, uopšte dakle nije ljepljivo. Ovdje gore ove gume također su zaštićene. Ja sam jučer zaštitio ovaj sam lak krep trakom i tu staklo, naravno možete izbjegavati i to. Neće se ništa dogoditi ako sredstvo dođe na sam lak vozila, s lakoćom se može očistiti, ali ja lično ne volim čistiti krpom sam lak vozila ako naravno nemam potrebe za tim, pa to zaštitim krep trakom, ali ako se vama ne da, slobodno možete izbjeći to. Također drugu stranu sam radio komplet bez te krep trake. Zaštitili smo i ovu plastiku na retrovizorima, tu ovdje okolo također jako tamna boja, mnogo bolje izgleda. Na brisačima ove metalne dijelove isto, ove plastike ovdje također znatno tamnije, kao što vidite, baš je jaka intenzivna crna boja. Gume su zaštićene također, kao što vidite nešto je sjajni finiš na samim gumama. I moram reći da sam testirao ovo sredstvo, nakon nanošenja izdržalo skoro nekih 17-18 dana, bilo je recimo 3, 4, 5 kišnih dana u tom periodu, sredstvo je mnogo izdržalo i uopšte nije spalo sa guma. I tek jučer, dakle, kad sam prao, opet sam morao dosta samog sredstva čišćenja guma koristiti da bi skinuo kompletno to sredstvo, mogu nanijeti novi sloj, tako da je jako izdržljivo i uopšte ne spada
na sam lak vozila kao oni klasični, da kažem, neki glicerini. Oni su dosta tečni kad se nanesu na samu gumu. Ako ubrzate, bukvalno spadne. Ja prije sjećam se, jednom stavio sam to sredstvo, otišao na autoput, to je sve pospadalo, prljao sav lako ovdje na donjem dijelu vozila, dok ovo stoji čvrsto na gumi, uopšte neće da spadne, tako da je odlično sredstvo za to. Evo, pogledajte, guma je jako sjajna, izgleda odlično. Preći mi na ovu zadnju. Također izgleda kao bombonica. I naravno, ovu plastiku ovdje dole skroz ispod sam zaštitio i prešao, izgleda dosta tamno. Moćno bukvalno se uklapa u sam lak vozila, tako da na prvu se možda i ne primijeti koliko je tamna i mračna. I ove ovdje plastike sam isto zaštitio, pogledajte samo koliko je to tamno i moćnije izgleda. Ima mi se neke slike sa zaštićenim dijelom, nezaštićen, tako da ću vam pokazati isto kako izgleda bukvalno izblijedilo, ima i neke bijele fleke ili slično. Ovako kada ovo sredstvo nanesete izgleda mnogo moćnije, opasnije. Također ovaj dio tu je zaštićen. Grili su malo teže zaštititi, koristit ću ova sredstva i lično kada koristim neku zaštitu, obično koristim kao sprej aerosol da mogu to lijepo našpricati. Trenutno nisam ništa nanio, ali kada budem koristio to sredstvo pokazat ću vam isto i to. Evo je ovdje zaštićen, izgleda dosta moćniji i opasniji. Nakon hemijske i fizičke dekontaminacije samog laka potrebno je zaštititi isti. Neki koriste voskove, silante ili keramička sredstva. Ja ću vam danas demonstrirati sredstvo koje se ovako nalazi u ovoj bočici, koje se lakoćom možete nanijeti i našpricati vi sami. Ne treba vam dakle neko veliko iskustvo. Radi se o sredstvu Beadmaker, dakle jedna nevjerojatna stvar, napravila stvarno veliku revoluciju u ovom profesionalnom detailingu. Znači ima izvanredne hidrofobne sposobnosti, također antistatičke sposobnosti i daje nevjerovatan sjaj samom laku vozila, a s lakoćom se nanosi bukvalno kao ovaj sprej u ovoj dakle bočici, tako da ću vam sada demonstrirati. Ne treba vam dakle nikako iskustva da nanesete ovo sredstvo, samo slijedite upute koje se nalaze na zadnjem dijelu ove boce i bit će sve odlično. Dakle, ono se može nanijeti na sam lak vozila, na feluge vaše, također i na stakla. I jedina, da kažem, mana ovog proizvoda jeste što traje samo otprilike oko mjesec dana uz određene zaštite, ali za ovu cijenu za koju on dolazi, da kažem, to je izvanredno, i tako da ću vam danas demonstrirati kako se nanosi ovo sredstvo. Počet ćemo sa nanošenjem sredstva Beadmaker, ovako izgleda boca. Bitno je dakle tokom ovog prvog nanošenja da vozilo bude kompletno suho. Pri svakom sljedećem možete ga koristiti kao pomoć pri sušenju, dakle dok je vozilo još mokro. Kod nanošenja je također bitno da se koriste dvije krpe, jedna da bude mokra, a drugom da posušite sam Beadmaker. Dakle, krenut ćemo sa nanošenjem sredstva, počet ćemo ovdje prvo na haubu. Dakle, malo će, ovo je bio stream, bacit ćemo na sprej da bi uštedjeli samo sredstvo. I ovako, utrljat ćemo taj Beadmaker. Dobro našpricajte Beadmakera. Možete okrenuti stranu krpe da posušite privremeno i obrišete višak proizvoda. Dakle, tokom prvog nanošenja potrebno stvarno malo više proizvoda, ali svako sljedeće nanošenje zahtijeva manje samog proizvoda. Uzet ćemo ovu suhu krpu da posušimo i obrišemo. I stvarno ima jako prijatan miris poput manga, tako da je lijepo koristiti ovo sredstvo. Već sada smo ga našpricali. Još ćemo malo ovdje dodati. Baš je jako prijatno miriši. Odličan miris. Ovdje je malo teže, pa ću ovako direktno na samu krpu da našpricam kako bi prišao u ovdje dijelu. Možete ga dakle i na svjetla i na staklene površine, bukvalno štiti sve. Opet
Vratit ćemo malo to da posušimo, to je tu. Dobro. Dakle, naravno i na stakla može da se nanesi, tako da ćemo sada zaštititi i ovu šajbu samog vozila. Moje mušice su dosadne, stalno dolaze na auto. Reći ćemo vrata. Kvake, sve to može. Rado vam pokazuje neki 50-50 split, dakle zaštićen i nezaštićen stranu koja je razlika, ali kao što sam već naveo, proizvod mora dosti nekih 5 do 8 sati na suhom, bukvalno ga ne smije izlagati vodu, tako da je to malo teže snimiti, ali ću vam pokazati naravno kako izgleda, da kažemo, odbijanje vode nakon same zaštite. Vidjet ćete kako bukvalno sve spada sa zaštićenih dijelova vozila. Dakle, to bio to za ovaj današnji snimak. Nadam se da će vam se svidjeti. Naravno, ako vam se sviđa, share, like i subscribe i ostanite čisti do sljedećeg puta. Veliki pozdrav! Evo nas 5-6 sati nakon primjene proizvoda Beadmaker. Dakle, BMW sa moje lijeve strane nije uopšte zaštićen, dok je Alfa na desnoj strani zaštićena. Sad ćete vidjeti kako izgleda razlika. Evo, pogledajte kako se voda zadržava na BMW-u. Jako sporo, dakle, spada. Gore se maksimalno i zadržala. A pogledajte sada na Alfa. Dakle, jako brzo spada. Bukvalno kada bi imali, evo na BMW-u i dalje ostala ova fleka, nije spala, dok je na Alfu već spalo. Kada bi imali onaj kompresor, mogu to sve oduvati. Tako da Beadmaker stvarno čini čuda. Pogledajte, samo male, da kažem, kapice su ostale koje sa lakoćom krpom možete očistiti. Evo ovdje i dalje fleka ima, polako spada i curi, dok je na Alfi već to sve spalo.